Wernedoç, merhaba havalno bu dersi günü ez peşberi veme. Dersame iro derse. Gelo çiye pasif zetse kare ku ten kırın ku ne diyare kiwi kare dike vana pasif zetsene. Aktif zetse jihe aktif zetse da havokin aktif da خودی کار دیاره لی هواکن پاسیف دا خودی کار نه دیاره سر میناکا امی فهم بکن پکی kural چیه؟ kural لیکرا وردنه o pera me particip svay binin. Particip svay çi bu? Ligori fergangen haytir. Gori dema bori ku em lekere bikşinin ew dibe particip svay. Zum Beispiel, das Auto wird repariert. Das Auto çiye? Das Auto maşine repariert te tamir kırın. Maşine te tamir kırın. Jali ki te tamir kırın ne diyare? Berwi pasifemize me çıkır me wird hani leker werden lugori das Auto es wird te wird es wird repariert. Yani das Auto wird repariert. Die Regel wird erklärt. Regel çi kurale? Kural te vegoten. Kural te vegoten erklärt. Lever lekerame erklärene Partizip zwei mekşan diye bu çi erklärt. Leverci lekerame reparieren bu. Lugori partizip zwei mekşan bu çi repariert. Evye presence evalo yani dema nihaye. Preteritum dema borye. Preteritumda em çidikin em vurdetinin o disa particip svay emtinin. Her tem em particip svaytinin o preteritumda em vurde. Lekera verdene de preteritumda de wurde. Ser Minaka emi beter fanken. Minak zum Beispiel die Suppe wurde gekocht. Suppe çiye? Çorbeye. Wurde gekocht. Lever lekera meya davin kochne. Particips zvaya viçiye? Dbeçe dbe gekocht. Yani çorbe hat çekrin. Jalikive ne diyare? Die Tür wurde geöffnet. Tüya deriye lever lekerame öfnene gori partip zvayı eme gebinin peşyavi o eme çipkin eme bejin geöffnet. Jbervi goçe di tüya wurde geöffnet yani deri hat vekirin. Jaliki ve ne diyare? Jbervi pasive. Perfect ji dema boriye ica perfecta eme lekera zayne eme bikar binin o heri davi particip zvay o heri davi disam eme verdine ligori perfecte eme bikşinin verdim dibe çı dibe worden worden jbir nekin Serminaka zum Beispiel das Haus ist gebaut worden dibe khani hat çekrin hat ava kırın Jaliki ve ne diyare? Das Haus ist gebaut worden. Das Auto ist repariert worden. Das Auto ist repariert worden. Yani bir maşine reparieren hat tamir kırın worden. Leverci das Auto wird repariert. Maşine tamir kırın. Lever dema Nahabu lever dema boriye lugori perfekte sein lever debe ist das Auto es ist Partizip zwei reparieren bu repariert o heri davi eme worden binen davina hevoke Plusquamperfect evji dema boriye eme serminaka beter fam bikin Leverji emi var bikşinin çimki evalno perfecta em zayne em gavan bikar binin de plusquamperfecta ew zayn dibe var.
Ev ji bir nekin. O pişte particip zwei o herî dawî jî dîsa em ê worden bînin. Mêzekin perfektê da jî herî dawî worden bû. Plus ku perfektê da jî dîsa herî dawî worden em dikişînin. Zum Beispiel die Regeln waren erklärt worden. Dibe kural hatine vegotin. Kural hatine vegotin. Lever waren mekşanda çimki perjmara regeln, die Regeln. Yek jmar dîsa artikela wî die Regele lever yek jmar bu lever ber ku perjmare em ê waren bikar bînin. Erklärt vegotin worden herî dawî em dîsa bikşînin. Die Tür war geschlossen worden. Yani derî hatibu girtin. Derî hatibu girtin. Jalîkî ve ne diyare. Futur 1 Futur 1 sajî em ê lêkera virdê bikar bînin. Dîsa particip zwei o herî dawî jî werden em ê bînin dawîne hevokê. Zum Beispiel die Straße wird repariert werden. Straße suke hatiye devre tamir kirin. Devre tamir kirin. Die Straße suk cade devre tamir kirin. Werden lever dema be diyare ku dema beye herî dawî ku em verdin bînin dawna hevokîn. Belê Mezekin deman hada dîsa me virt bikardanî lê dawîna wî da verdin tineye. Ew dema niha ye. Lê dema bê da em ê verdin bînin dawîna hevokê. Belê valo. Em bidomînin mînaka herî dawî der Text wird korrigiert werden. Yani dibe Text korrigiert werden. Yani text de text were sazkirin. Lever jî dîsa dema b em kartînin verdin. Belê evano dersa me pasîfê bi vî hawayî bû. Heke we eciband şikerema xura min beecibînin min bişopînin. Bimînin bi xêr û xweşî de bi dersekî nû bi xatirê we.